ritmenya aja, rhythm session. Sampurasun. Halo guys. Di sini saya akan memperlihatkan cara memainkan karinding dengan Mang Jasad. Oke. Like, share, dan subscribe. Oke. Musik barusan itu musik buat ritmenya aja, rhythm session, makanya mainnya temponya monoton gitu, itu ritmenya aja. Itu calling the rain, memanggil hujan, karena hujan juga punya nama alias rain, jadi calling the rain. Oh, kalau dengerin di sini nih, wow. Ya. Ayo nu kapocel. Oh, ya kapocel. Bieu teh nu kapocelan. Ya. Ayo nu kapocel, ayo nu neleg
Iya, kalau rekam tuh pasti gerak pun dia. 2 kali kapocel gitu. Tapi natural kan ya, Natural. mending Eh, Analog. 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 Ini rekamannya analog. Lihat. Ya. Maybe for my original friends, some musicians, maybe from America, from Europe, from Africa, or another country in Asia. I try to record karinding, bambus, Sudanese harp with analog. Yeah, we call it what? Mas Dodi? Garuda Tube. Garuda Tube. This 100% made in Indonesia. Garuda Tube. Ya, kalau di sana ada YouTube, alias ada YouTube. Ini Garuda Tube. Dengan tadi pakai tabung-tabung karya anak negeri ini. Semoga anak-anak bangsa Indonesia bisa menciptakan, tidak hanya menjadi generasi konsumtif yang hanya bisa membeli peralatan-peralatan recording itu dari luar. Ini salah satu produk kita ya. Nanti saja hasilnya tunggu akan ditayangkan di TV internasional CEN ya, bukan CNN. Hatur nuhun, terima kasih. I love you. Anu kebawakeun tadi teu tangtung-tangtung sabar mah. Kayak tapi asik dinamika main. Kira ieu berarti kudu di rendahan ya. Aya ieu teh ieu